بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا ودان تبي مهابيفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورم فاكرم ورجنا كيوا كودي مسبتيبي هذه رشوكه ميا هذه رشوكه إسبري هذه هم ورجنا بلين بري أمجي مي مجليها حاضر وجن تبيت دعائك الله سبحانه وتعالى أمجي مي مجليها كي فادا كورده بي مجليها كم غلبو أدي هم أغمنا ميريغا وغوتا بهيغوتو إسلام دينا وغوتا هوري غلوما بهيغوتو خمس مبرجة معلومات تكي أغمنا دبيكن دانا كما أميت كورا أده مي فندني slide insana enage kurimatiga wagutu behigedda tingoy enage wafaratuga enage mazi enage kanafaratuga enage mustaqbal adi enage meduga evani enage miha enage mazi eki wetwe gotsen ecche eki ambara ene libene chennu kitemme warakan ena masake kurias ambura e mazi badal kurmaki e mustahil kam enaga mustaqbal ki ene ege kamennu mustaqbal ga ene waane gotaki ko bakame ena uleni konta ukame ena kurani konta turek kame ena miveni duhegga eni konhale kame mi eves me ke kame khudo ene besnege ena ge kurimati gawani ena ge miha ena yang बार फोरवेने हमें इखनी वक्त की एनके मिहार इन्हें लिबिफाई प्रेजेंट वक्त एक बेनों इन वक्त को ही पंजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बसवल गैस सवे दे नियामत गवाह का नियामतान मग़बून फीहिमा कसीर मिन अन्नास अस्सिहत वल फराग वर्गिना बयको वये दे नियामत का गाफिल हो गए सिहता उस वक्त एमिमा एनागे कुरिमतीगा एने मिल्कु एगे एवा एनागे मिहारो एगे बेनो एना अबदु सिफंजे ए एने बार फॉरवे हमें कनी वगुतकी एवे वगुत एरा मिहार अवन मन एम्मे फुरतमा मि दुनिया अवन कबूल करा गोतु इस्लाम कबूल करनी अवन मन अल्लाह ताला हेदबी अवन के नस्लुगे में फुरतम इंसानकन आदम के फान එම ආදම් ගෙෆානු හද්ද වාෆා තරේ ගෙෆානු ෆොඩු පීරුගා ඒරුගා ඒ උම්මත කුරීගේ උම්මත්තකන් අවම්මගේ උම්මත ඒ බහුරි බයික් කාලකන් කබුගා බයික් කාල ෆරවුත ඒ ජිස්මානි ගොතුම් බෙලිකම අබ්වියස් මිසාලක අවල්ම මිහාරු ආමකම් මෙවලනි ෆාස්ට් ෆුඩ් හාෆ් ෆුඩ් හෙෆ් ෆුඩ් මීගේ දිගුමෙනුගා ඒරුගා වෙජ්ජ ආදම් ගෙෆානු ෆස්තොලස් ෆූටා මෆ් කරවා ෆස්තොලස් මු ආදම් ගෙෆානුගේ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಆದಮ್ ಗೆಫಾನು ಕುಡೈರೆ ದಿಕವಡೆ ನುಗಣ್ಣವ ಎಕೈ ಗೆಫಾನು ಹೆದ್ದೆವನಿ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಮುಸುಗ ಬೋಡು ಮಿನುಗ ಪುರಾ ಪುರಿಯ ಮೇಫಾವ ಬೋಡು ಫಿರಿಹಿನೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಎಮ ಹದೀಸ್ತುಗೆ ಸಾಸ್ತವನಿ ಎಕೈ ಗೆಫಾನು ಸಿಫಕುರವಿಗೆ ವನಿ ಕದುರು ರುತ್ತಕ್ಕೆ ಗೆ ಸೈಜುಗ ಎಹಾವೆಸ್ ಎಕೈ ಗೆಫಾನು ಬೋಡು ಫುಳುಕಮ ಎಮ ಏರುಗ ಬೈಕಾಲ ಕಂತತ್ತಂ ಏರ الله تعالى يبيك الدبي غتا خلافا أول من الدبا في بهوري إغتون وغت عمر كوري غوم تكا أول منا ورت فان بلما هنگو آدم غفان نوسته كسالي سهر رواية توغبني دنيا غهون نبي كما تفان عمر بول آدم غفانونගේ දරිකලෝ ශීස් غفان තිබෙන ඉබඩන් නවානේ හාබීලා කාබීල ගිවාහක قابيل لكي آدم غفانو إم فورتما دارفو قابيل هابيل دمد مسجي قابيل هابيل مرالني إفهو إنا إكما هتامكو كم إكس إنا جبادي إفهو هابيل مروية تيبه هابيل كي ورد رنگل إخلاص تري آدم غفانو لو بكر بيبه فله هابيل أوهار بيه تيبه الله تعالى إكم بدل كي غتو شيس غفانو ده بني آدم غفان شيس غفانو كي تيبه داريكال शीस के फानु के अमर फुलकी नोस्ते का 12 हर फुल का मंग ऐसवे देम योती नोह के फानु के वाहक
nuge faanu enhas fansas aharu duniye hunne vikamam e faanu umur fulu bay riwayat tawga ek riwayat ta hore ki gota bay riwayat tawga bars te fa sols te ehme se borendamas gina be fulu me ittifaq wani enhas fansas aharu fuluga duniye ga hunne vikama ennamas kීරිත කුර්ආන ගොල්ගම්න සාබිත වෙගෙන්දේ එකලේ ගෆානු දීනක් ගෝවල බොමුගා දීනුක දාවත පතුරු බොමුගා නොස්තේක පන්සාස් අහරු පොළු දුනියක හොඬවිකම කුරීගේ zamanek ga hingi hadisai modi khon riwa korbaafwe kaburike kaadiga hori anhem mihige wa ena hori kaburike kaadiga enage dari polu marwege ro den ehen lafa hakima ko hikmat tariyo metani damun ena padu kini heavy ena bana timanna dari polu zuwa umuru ga marwe ne timanna me roni ena adi hayat nuste ke ena adikiriya enage zuwan kama hisaban eide ena migade niyawi made ehma timanna ekama hitamen ne midon den ena suwal korobani ena gomur ki kihawa ehen pra yang hem miha bunani fastate kahare eruge omurta miha digu renghas panusteka miha digu iruga vejjiya fastate kahar ke ichennunta era alon men mi ummatuge average ki 60 to 70 ema 520 HK awmen nobuna andattu mota vihi har hama egota fasate gahare ehenduga ena budani tibae dekeni kihina kun hejje fahum annane gawmegge bayako emi hunge mole umuru uleni fastalaha hatiya ya demede ehenduga ena budani tiwaru umure devijje kama ba nama tibanna hada hushime mule umaru ei sajide kamga Allah akbar e mule umaru tibanna heda gollane sajidaga e haus kodechan jolaake nuhati dakkani enama algon mennakan eti andaza nukurve algon men eruge e halatu mudeke demioti nabawi korome mi gamioti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurassevi kaman riwayatgewa riwayat hoti den alon mi kurab ei riwayatu ga describe wa gotan merin eba hori mi gota kurassawa ehma den alon phone kurhala pen kurhalo mi ga mi nani eke mi insana de mi ena ajale tinik gamiyoti hisabuga enage ummeedu take hataregga mihin enage mi digo dadige defaqatuga mihur daata ki al a'rab ene timawa ekiki kankame ema insana mi hisabun vihafa enage ummeetan heri tinegga ekol koluga enage ummettaka hamayan ena daturu korani ennames enage ajalu meti mihisaw ema eniyen nege ena daturu koramu gos mihisab dei mi enage maru ene baddalu kora hisaw mihisab ene jenen huri echen huri hotaka dogoffa Allah ka halalta rujuwa mi duniya mati ena ole iruga dimawa ekiki kankan bayfaharu baykankamun ena Allah Ta'ala rakkatir koddewa ena kuri du'a kisawpon wata ena kuri kommes hewa hinkame kisawpon ane bafaru ene ekame jassawa misalaka mihako balivani e balin kiriya ena salama be etimawi kame nota accident bango sama kiriya ena salama be ekbrane subhanallah tibanna medo maru wanti itifarake ena wasaw salama be kiriya mikata ema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korabani miga tereng ecche jehidiyya anekati nujehidiyya aneka eti nujehi gosse aneka anekati jehi migoteshe duniwi haya medani bas hisab diya mena maroye kam mena ummit meri hisab ema before time limify waguta rakkateru mige ves sama parapoda amna ingendane wagutu muhimmu kam bayan korba Allah Ta'ala wagutu gandeba bas fahri korba fe bohori salaka wal fajr wagutu gandeba me wal layli idha yaghsha reegadu iru forwala fi hindu reegadu gandeba me wan nahari idha tajalla duniyege
duwaluge alikan paalu wejje hindu e alikan gandebba wahi korgome wa duha wagutu e henduluge wagutu gandebba wahi korgome wal asr wagutu gandebba wahi korgome ema migota bas wahi korgumuge enu maki migen engeni mi kamuge muhimmukam mikamuge bodukan esawbaki Allah Taala makhluge Allah Taala heddevi echen asuru wagutake ema e makhlugu gandevwa wahi kor bima egota bas wahi kor bani ei dentibi hem makhlugun takuge sikuliya e message devu mattaka mi muhim echege niyamadu visnashe fikr qurashe mi wagutu tage tiba ge veri rabba khairmu man e wagutu tage ehma mi wagutoge beenu hewatuga hifashe mi furihama message eya meduga mi hum visna fikr ko gatumattaka ade Allah Taala egota wagutu gandevwa eke wagutu gandevwa bas wahi korwa fa wani dem yannani sunnatuga wagutuge wahaka asahuri eke kantattaka egotum qiyamat duhu mukallafaka hataru suwalu korweena asasi hataru suwalu ega tereng de suwalu khassa gotigga gulfawani waguta hadis ke aswani lan tazula qadama abdin yawm al-qiyamah qiyamat duhuga insana ge anage fa hori tanu guduwanu deve hotte hatta yus'al an arba ene hataru kama ka bhe gotun suwalu kure vijjo mattande enage umur ena hedu kuri kihinetto enage hayatuga ena mul hayat jumla gotiga hedu kuri kihinetto enage zuwankam ena hedu kuri kihinetto enage muda ena hodi kongutakatto ade muda hedu kuri kongutakatto ena hodi ilma ena amal kurito notanu unto ade befa kudal wadan zuwankam kiye sama umaren nu heje egachen nu heje tede oburuge terega zuwankam wani ehannama ismi hadis busfuluga zuwankam ge wahaka wakin asa wani sawbaki insana ge muli hayatuga ena fashani nikametikamkum ena nimani nikametikamkum e demeduga mennani baru e zuwankam ge josha fori e fori gada wagutuga e kiku huri wagutuga e baru huri wagutuga eke beeno hewatuga hifanjeheni alon men doshin alon men Saudi Arabia ga kewanti beruga hajja wargina befulungi badannawa umurun dosu muskuli wi ma hajja bada gannawa befulun ufulan jehi badannawa taklif e pariga e hingan jehi distance tak kawa korumuga orang undugu tak eba ahade by faruga jehi alon men e faru hajja kuriruga arafatun awal men ai makkaya hisaba gagadakan 11 kilometer ruge duru men kadatu goppa hingafa by befulon gowagen e wheelchair ema adi fakhana ya diuma mikala baawaru kantatta by befulon fakhana nudevegen bah kodakam devi mikala baawaru kantatta baade ema insana ge mi dekoluge mi himenani nikametikamge wagutta ke meduge mihodi huriya wagute marugada wagutta ege beenon hewatuga hifasha enamas ege beenon alwomenam me hade gotaki hus kuliwaruga oleveni hus kuliwaruga den tibanna muskuli ime hajjaddaani muskuli ime umrayaddaani mi vestum bay haro me hunnani asa erashe adi tibanna ekankan koram plan ko fote en kamakonda ekankan tahqiq korumga tanfiz korumga war politi gonjonta dimawe daan meti sunnatuga wagutu take khanda ido bifa namadu taka egoton fatihuga emmin foni nidiga aramu nidiga rajataga dashuga aramu tammetuga tibba Allahu akbar gowale onima muslimun islamu jehe eba yattabaw fatisnamadu bennani fajrus sadiqum mati gewani fajrus sadiq tiri gewani fajrul kadhib ki dawu fajr ei pedu fajrul kadhib ki ei furta mara ganna vertical aligade f hoga e tenka adiriwan f hoga muli horizon
ekko udare hun dilliken annane ei aslu fajr as-sadiq e wagutu ama awal men rode sifam mijhen adi e wagutu ama awal men kon namaz to fatis namaz korake dem yendani min durga emmen hayatu e kankamuga mashghulu e emiyunge routine kantattuga miyungule hela me fana tammi daiduga Allahu akbar mi gawale weni irum medun labala hinduga awon kannege mi photo kudawima tibe funna nofeni dale mi dandige kariga mita e bayin hiyenje ngata mita kudukuda hiyenje nge bayin ei sawbaki irum medun labalima e wagudu mi jehen asuru wagutaki ekkala dandige hiyani ege same lentuga hurjikama praniyam esabun asuru wagut mevi adi maghrib gadiyaki iru gos ege wabboru fenu teriyak ekko gos diyama esabun asuruge wagutu jehuna isha ke wagutu me wani e fahuga anna rabbilatan ossi egos reekanduge adirikan verive kanna hiduga komekas mitanunge bafene namaz kuratan kujjaku mitanunge bafene qabristana mewar muhim hadith ramz kotte dikame uqba ibn amir radhiyallahu anhu riwa kore hadith ge aswani salatu sa'atin tim wagutebe kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin rasulullah sallallahu alaihi wasallam awmen mana korbiye etim wagutuga namaz kurum wa an naqbura fiha mautana adi e wagutawga aharmenge mihum marwima kawwala long mana korbiye etim wagutaki ade iru sida aragade sida iru bedu jehegade sida iru osse gade etin gadiyaki kudu wagut kole ehma etim wagutuga namadus awumnaka kurun wahaki mana koraifa mi wali mi nahige emme podeti wagut nahige devana darajaage waguttan ore abehuna senwedan namana asuru fahun sunnan namaz nukorave maghrib hamaya fatis fahun sunnan namaz nukurana irwaru mahamaya ei nahige devana daraja hennamis nahige emme mati daraja ki mitim wagutu sida irwaragade sida iru medu jehegade mendurugade ki iru medu jehegade no medu jehi kodakol labalima ei mendurugade sida iru ossegade mitim wagutu ki shaytanu fitr gannana wagutu ema ekamattaka awal minna manavege wani me alukan kuru kommere ke damwaru mige ithura dambaru kura namaz ade tahajjud namaz ramadan mahu jiya tarawih namaz mehri hattawis muhim namaz komme haftaya kabbala ruga wagut kabbala hinduga hukuru duwas mavegen ve mativre vegen ve hen horiha duhege macca hukuru duwahaki allah taala eduhege maccan irwari emme heo duwas kamuga hadisun sabit vegen eduhaki qiyam baane duwas eduhaki taafil kumme duwas eduhaki mistakum ekkom bimmacca vetti da duwas marugen eduhaki adam ge faanu duniye fonubunu duwas eduhaki adam ge faanu duniye gende honu duwas ema hukuru duwaha behe gotum mihedo alwame mi hukuru duwahe namas hukuru duwas gunam fashani arabi mahigga jiya iru osum fashigin ane duwas fashoni mehar moti ane duwas fashifa egos ane doge irus mahamaya hukuru duwahe makkama behe gotum al imam tirmidhi riwa kore bi hadisen albani sahha korwa ahkamul janaiz fotuga sewa gennawa ve e hadis ga wa gotum jiya hukuru duwahuga nuata hukuru vilerega mihako marwajju kama vaninama Allah taala emihaka hawwalu azabun minju kotteba ema baguta islam di gulwale bay bagutam Allah taala ma korba mativeri korba wani ehni hen bay bagutuga macca egotum mastaka balairuga awol me mihar metibi ramadan masterega baguta balairuga midannawa hem mativeri korba fa mi wani waki sabab takatta awol men imtihan koro mattaka wada balwa hingawa hajjatul wadaaga ಅರಫಾತುಗೆ ಮ್ಯಾದಾನುಗೆ ಹೊಂಡವ ಕೈಫಾನ ಭಯಂಕರ ಬಸ್ಪೋಳು
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا تبامهم بيكون لبيكون إبيك مدى ما أفكر إبيك لي إبيك مدى إبيك أبور حرام بكم ميدوك حرمة تركم وافدان مي مسروك حرمة تركم وافدان مي مقدس بيموك حرمة تركم وافدان إما تين حرمة تن إكوربا إكترين زمان وقت عرفان دوس روده هفون بسنة قربا فوي إما مي هوريها كمك بيان قربا فدمي بيان قرباني إبقاني بيقان بيهروان هداشة أبور ناراشة आदि मुदा नुकाशे एबे गणे पेके ई हराम कमिके इकन कमा दूर है रिवाज आदि हमें हमें वगुता मुदला गुलुंगे बहुरी अवल मेन्नंग वारा बोडा मुदला लोबि कुरे गिनमी हो ई इंसान को तबीयत कुरान में थी वही करवा व तुहिब्बुन अल माल हुब्बन जम्मा मरकिन को दिन हिद्दस्वाने मी आए ಅವನು ಹಂದಾಮಣಿ ಫಜ್ರ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಮಿಯಾಯಿ ಎನ್ನಾನಿ ಬಲ್ ಫಜ್ರ್ ಸೂರತ್ ವ ತುಹಿಬ್ಬುನ ಅಲ್ ಮಾಲ ಹುಬ್ಬನ್ ಜಮ್ಮಾ ತಿಬಾಮಿ ಬೊಳೋದಂ ವಾ ಲೋಯಪಕು ಮುತ್ತಲಿಕೆ ಲೋಬಿ ವಮೋಯ ಎಮಾ ಮುದನ ಇಹಾ ಲೋಬಿ ವಾ ಚಿಕ್ಕಮ ಬಿ ಹಿಂದುವಸ್ ಅವಮೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗೋವಾಲನಿ ಅರವಮೆನ್ನ ಇಕ್ಕುರಾ ಮುದ ನಿಸಾಬು ಹಮವೆ ಎ ಮುತ್ತತುಗೆ ತೆರೆಗಾ ದನ್ ವಜ್ಜಿಕಮ ಬಣೀನವಾ ಏಗೆ 100% ಅಕುನ್ 2.5% ज़कात ಗೊತ್ತುಗನೆ ರೆಂಚೆ ಏನಗೆ ಹಕ್ಕೆನ್ನು ಏನ ಎಹೆಮ್ಮಿ ಹುನ್ನ ದೇಂಚೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕೆ ವಗುತುಗೆ ಖಾಸ ಬೈ ಸಿಫತಕ ಬಲ ಹಿಂದುಗ ವಗುತು ವರಂ ಇಗಾಲೆ ಅವಸುಚ್ಚ ಅಳವಡು ಅದಿ ಎಹದ್ದು ಆನಿ ಹೀವನಿ ಅಳವಡು ಮೀಗ ದಿಹಾ ಆಹಾರ ಕುರಿಂ ಎಮ್ಮೆನಿವೆ ಬದಿಜ್ಜ ಎತಾಗ ಕಿಯವದೆ ಮಿಹಂ ದಿಹಾ ಆಹಾರ ಕುರಿ ಗಿನವೆಚ್ಚ එකම හිවණි අදී හෙද්දෝ මෙවණි යාවස් වගුතු අවස් හිඟාලේ අලගොන් මෙන්නම් නම බුලන්නේගේ හැ වර ෆාස්ට් වෙච්චේ වගුතකේ ශායර් විදාල වණි වගුතු තක් ෆායිත් වණි හීවස් නුවාහා බාරෂේ දිගු දුවස්තකේ හිතා බේකාර නොකරාෂේ වර මානෆුම් වරවද නසීහතුගේ බස්වල මලකුල් මෞත් නෝගේ ෆානා සවාල් කරෙව්වෙ හිඳු मीग मिवागो तकी मलकुल मौत वडा नवणी नो गफानुगे दिवाविगिन मी रिवायत मलकुल मौत वडा नवणी नो गफानुगे मारो हिप्पो वडा यंफा दाल वडी ए नबियुं गे तेरें एम्मे दिगो उमर के बेखले खले गफानु दुनिया में देख वडा नवणी किन कुंतो तेफान विदाल वणी दे दोरु होरी गेग गे मिसाले ए दोरुन तिमम वणी मैं दोरुमियो नुकुट्टी එහාවස් කුඩ වකුත්කොලකි කොතුගා නෝහ ගෙෆානුගේ එත් දිගු උමරු ෆොරු සිෆා කරබන් අනිකා ෆහු zamanuga ඇසෝවේ යතකාරබු الزمان وينقص العمل වකුතු කෑවා හුට්ටේ මානේකි වකුතු හිඟාලෙන් අවස්වා හුට්ටේ ඒ මානේකි ෆිසිකලි හිඟා වහකෙන් ෆිසිකලි මින් අවස් වලි කියනෝ එහෙන කමක මානවී ගොතු ඒ අවස්වේ මීහුම් විසීවගෙන් ගොස් වගුතු හිඟා නොහිඟා වෙන්නේකි මියුම් හෙඳුණු මී ආම්හාර වේ අනිත් දොස් විය මියුම් හප්තා විසොනියා මියුම් හප්තා මියුම් නිමුණි මී දරජේ වගුතු එපතේ එම් හකීකේ බයන් කරබා අල්ලාහ් වහී කරබා ෆුවේ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها معنى एवरें एकंत देखे दुवो यानी क़ियामत दुवो हवीर नोत हेंदुने कमगा मेनुई एवरें लस्वे नोतिबे कहले इकोतशे मिहुं देकेनी मुली दुनियेगा मिहुं हेद करे वगुतकी कोड हिंदु कोलकम हेंदुनु वगुत कोलकम नोत हवीरुगे वगुत कोलकम एहावस कोड इच्छगे गोतशे मिहुं देकेनी अदिवस सममी मान देहवा එහෙම බයින් ආයෙත් අලුන් වගුතු සලාම කුරුමට්ටක මේ කුරියම් මිගෙන්දනි ෆායිති වගුත අඹරානු ලිබේනේ ශායර් විදාල වනි ගෙල්ලවාලා වගුතන් අඹරා ලිබේක නොවේ ගෙල්ලවා ලොමකී ෆහුම් දරවාන් ජෙහෙ කමකේ තිනේ රණ රිස්තා ජවාහිර පුරේ වගුතු අගබඩු ඉතෙදේ එම් සිකුන්ත වේතුයි එම්ම සුගුන්ත වෙස්මුල් දුනියේක වාහා එච්චෙන් ඒ ෆිදු එක්කමග දක්ඛයාගේ බදලික එක්කම වතුග දක්ඛයාගේ වියස් අඹරා හොදෙන එච්චෙන් එවර අගබඩ එච්ච ශායර් විදාල වණි
milkugawa emme agu bodu echchaki wagu teinge fil haqiqati ege agu ihsas koran dachenge amunaga ihsasen nukurwege haqiqate rangalaga hasanul basriya සවාල් කරවුණු එකේ ෆන් වර රීති මි තාබි මේ ෆුල වර රීති මිසාලකු මිසාල ජස්සේ තාලවනි ඒ ආදම්ගේ දරියාය තිබා යකි දුවස්තකෙක තිබා විස්නාෂේ ෆායිතුවා කොම්මෙ දුවාකි තිබාගේ ගෑන් මදුවා පයිකේ දුවස්තකෙන් ඒ තිබා physically hunna form kama balafa tibage umurun 30 wecciya mehar 30 half insanege half ve mehar tihidi komme faitwa duhaki tibaya maduwa echke gille du komme duhaki tibage gang ai uniwa munta echke ema visnashe fikur kurashe wakutu agudu kurejnama tin halatiga hitama kurun jehe purtama hale marang hazirwa hidu adi hisabu ballawa nime hindu adi hulang faratun irwara hindu mi wahagata dalil to se bore henna me saun bahut sanama kurme gotum e wahagata khulasa kullafa danam egotum nabawi nasihataka miya ko warun wahkoni mala mi nasihatu ga mioti tiema mi hun tia intizar kurani den yefo ke panu mi hek kanta bayan kurabani tiema mi hun tia intizar kurani Allahumma tin hadumanati kullane faqiru kama kan heye mani ki faqiru kama laganagen ekam saname baamagen duniyege masakkatta kokko semi fam duni wajib tan ada nukure waruge bodu kamel lagannan heye no tati ebami hun tia intizar kurani Allahumma tin hadumanati kullane musali kama kan heye nuwata miha halako da fada balimadu kama kan heye nuwata miha halako da fada muskuli kama kan heye nuwata kulli marakan heye nuwata dajjalan heye nuwata ade emme bodu kanta qiyamatuge wagutan heye ehma mi hakkanta uge wahge kefan bayan korabwa me angawani ti intizar korabone mikon kaman heye e korean helashe visnashe fikur kurash ehma miha walunge presentation ne malana Sheikh Amir efoga waguta be gotum e ترتيب تنظيمها بهجتون كمسوركا في أفرنا جلوة السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا وقتوجه واحد كذا حقيقة لبيفا ميواني وارك كودا وقت قله إما سيدا هنگا ألون من موضوع وانما إما فورتا مكان دم ميتانغا شيخ علي زيد وارانغلا algon minna wagutuge muhimmukan bayan ko debgaf algon minna ingigen hingejje algon men waguten bekar kollagen nuwane kan lobete akhunna waqtuna lobete dariwarunne algon men emmen balala ma hinga wagutu hagigatuga emme muhimmu wani mi kantakuge veri mihaya hayatuge landu dandiyen on mihaya algon men komme mihegge hayatuge onnane landu dandiye ena hasil kuram beenum wa kamen onnane ena emme bodan ekamen beenum wa kamen onnane ala algon men sual kolle bela amille nafsa kobato e kamaki adi ituru sual tiba deke gotoga kaamiyabu mihaki koba heye duniye gawleru algon menge ba beenum we kaamiyabu mihaki koba heye alugondo kaamiyabu mihako sifa kurani kihinen emihaka wima heye koba heye kaamiyabaki duniye matege baade waran kaamiyabu kama gule kankan misalaka balma hinga mine ki mi athlete kaman algon men balafa mine milibeni ena baaveri duniyege fembarugo mubarata kon evvana mihe ku balafane ene ki ei kaamiyabu mihe kama ena ves balafane ene ki ei kaamiyabu mihe kama hame gota mefari veriyeku
enen ki ei emme best selaya vima emme warugada vyafar veriya vima ene ki ei kamyabu miha kama balafa namas dannawanto algon men waguta balafi kama baninama wagutan algon men balafi kama baninama mi waguti kamyabiye mi wara kuda hindukolako mi kamyabige terega ena ulen ekkala evvana libunu miha madama ehem miha ko evvana annana enage record mugurada ekkal best seller a businessman anekka madama ehem miha ko as enage vyapariya voram warugada vyapariya fashafan nuwata algon men balama hanga enayo erashuga emme mulu vyapari vereka emme warugada vyapari vereka enage umuru nimendem mesuluni ehem mes kiha irakuto ena uleni kiha duwaha kuto ena uleni deme mitanga sheikh faha kuramafi mi ummatuge mihunge average umuraki pasateken hasateken nune pasdolaha haddihe ya demedu enka mi waguti kamiyabi miha kuda hindukolakal libe kamiyabi mihakal libunima ene ki emme kamiyabu miha kamuga kande eneni emme samenne emme dekam wanina wagonum balanjeheni iblihaki ene ves engera kolunu kamyabi ge tere ena rangalan huri namas pahum na kamyabu mihum ge tereng emme bodu na kamyabu mihan enabi miha hisabun algon menna mi ingeni kamyabi wazam mikurani ehen gotakunka Allah subhanahu wa ta'ala kamyabi sifa kuramwa fawani mifada faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz hamaka shawrun narakan kiba kurabi suwaruge wad jamiha ena kamyabu libijje e kamyabi fanden nuwan e kamyabi ek nimu mennanan ei abaduge kamyabi dannawanto mi kamyabi ya hamaya miha kumidani enage wagutuge tereen lafa එහෙම බාලගොන් මෙන්න වගුතු මුහිම්ම වනි මිහිසාබක මීහකන් නුදවේන නරකයන් සලාමෙව්වා හිසාබ සුවරුග මීහකන් හාසිල් කුරවේ හිසාබ මීහකන් නුදවේන හම හුරලාෆකාය ඒනයන් අල්ලාහ් දෙවි වගුතුග ඒනයන් අල්ලාහ් දෙවි උමුරුග ඒනයන් අල්ලාහ් දෙවි zuwaankamuග ඒනා කොෆාවා කන්තත්තකගේ සබබුන් mi kamyabiya hamayan ena wasilwani ehem algon men wagutu muhimmu wani ehem wagutu ge wahaka algon men dakkam mijeni algon men komme mihako emihe ge amilna nafsa suwal kolla fi kama waninama algon men libi famiyonna sawis adiru ge tereng kiha wagutetto algon men heda kurani allah ge russewun hodu mattaka allah ge russewun nulibi enne suwaru ge libeka e russewun hodu mattaka algon men sawes gadirun kiha wagutetto heda kuran aggadiru nidafa aggadiru masikka koffa evi sola gadiru baki aggadiru e aggadiru terega tantana datur kurma school lafa school gengossa ofiha gossa ofihun as ofiha gossa ge gossa mehen magumatiga visdana gadiyen haru ailaya ekuga anen wagututan ratte hinna ekuga anen wagututan hame gotan tima miharu emme gar rahmatere kamuga balaga meule timaga phona ekuga eta wagute algon men hedde farata taka algon men heda korani kiha wagutetto algon men ge veri ilahu ge russewun hodu mattaka algon men heda korani kiha wagutetto hagigatu algon men komme miheko emihe ge nafsa kullan je suwal fardu fas namada algon men komme namada ka bagadi ruli kamuga vias fas namadu gagana kan degadira ba tingadiren hayroi emimmaru madoegen algon men nan heda kurevenje hen algon men haddawa netumuga tere mi duniya gennawa dhaifu mihekkamuga wani kon gaga baru jassawa algon men ni'mat tademwa fenun debwa ilmu debwa emse chennege mi duniyen ayrak ronnu ninenge
ilmu devwa visnun devwa hunaru devwa huriha kamed devvi faratataka algon menge sawis gadirun heda kurani kiha wagutetto e fardu fas namadu emme maduwagen algon menne jehena ada kurame adi mifada alukamuge musun takuga e wagutu jehene itura deven e nun kama waninama ekkala landu dandiya hamaya Allah Ta'ala ge rusewma hamaya suruge hamaya algon menge wagutu la fa algon menna kannu deven muslimegge duwahuge tawaluga kommehem mes hunnan jehe kankamaki kobatowe agunam balala eruga hinga balalama muslimegge duwahuge tawalu algon menna wara jumlakom migota kurha levidan namadu fardu fas namadu fardu namadu ta bodan algon me beli sunna namadu ta hoga emihe ka biwarakum kuriyara gendama fardu namadu urwan خاصكم مما هوغا دنيوي مسكة كورمكي مي عاب النون أديكيتا دنيوي مسكة نالون من كورنجه تماغا عمل حلال مسكة كعب علومكي إسلام دين بار ولا كمي دنيوي مسكة تماغا عائلة تماغا عمل نفسه مي هوريها كمي فوريها مبي مسلمك sawis gadiru terega nuwata enage hayatuga ena wagutu heda kura gota balafi kama banina migen emmis kamega masale jehe kama banina enage kibaga masale hunna agunu misala ka balafi kama banina namadu aslu hagega to namade alwanu genisfa eoti etanga aslu gennam vi Allah hatta kura alukanta nama sawis gadiru terega islam deenuge rukunta huge teren takrar miwani fardu fas namadu ehm namadu genisfa eoti algon menna mi tawaluga miwa mi tankoluga mi rukunuga masala jehe mihum algon menge terega waram bisgina sawis gadiruga fardu fas namad kollam wagutu nuwa mihum algon menge terega waram miskina ade algon harambe algon menna tasawwur kuran dative ramadan mahegge roda miha ku namaduna kon hifane goy algon menna tasawwur kuran dative algon men haram bay mihunna ramadan mas'ama regandu duala badalu fa dualu reganda badalu fa regandu nunida hela hurefa dualu da hataru dam nidafa namadu tan nimigendani jamaa nimigendani qur'an kiyewu men namadu kurmen zikr kurmen ehin echenne nidafa kinetto ena roda hifani ena ki samu muslimetto kobato ena ge veri rabban ena ada kuranje haqqu kobato ena edemmi wagutu ge ni'man ena kinetto beenun kurani egota beenun kurima madama demme mitanga sheho faha kurabe fadan Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah dohuge ena bahattawafa ena ge defa huritanun gudanu lewe gotan haddawafa ena ya sual kurabima tibaga umru heda kuri kihinenge tibaga zuwan kan heda kuri kihinenge kike to bunan algun men bisna fi kur kuranje algun men gebede rabban algun men ada kuranje he haqqa meto algun men ge bagutuga hame gotan kirit qur'an mi alukam ge tereng ekkon algun men gene vidana dunyawi masakketan adi timaga aila timaga nafsan heda kura wagutu mikantan algon menna war reach fennan oben nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga hingadi hadisa war kur kon algon kiyal dena nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamanu ga hingadi hadisa ki nabiya sallallahu alaihi wasallam abu darda radiyallahu anhu ya mi salmanul farisi faris kara be fule madina bada islam bada gati abu darda ya salmanul farisi ya nabiya sallallahu alaihi wasallam kurabbi de akhun kamu galebbi aso lege gotum de akhun nenno nama de akhun kamu galebbi muhajirun na ansarun kurabbi gota salmanu ge faanu eddu hegga abu darda ge wada gannawani wada gan iruga abu darda ge ambikamalun hunnavi waran aada ge gotegga ehindu salmanu ge faanu ekama suwal kurabbima abu darda ge ambikamalun mi bidalwani kalege faanu ge akha abu darda miki dunyawi emis hajate hore mihen none
ದುನಿಯವಿ ಎಮ್ಮೆಸ್ ಕಮಕಾಗಂ ಉಳೆ ಬೇಫುಳೆ ನೂನೆ එකලේක පානු දුවාල හුන්නනේ රෝදේශේ රේගන හුන්නනේ රේයලු කමෂ තිමන් කමනායා මෙදුක අලාලුමෙන් එපද එම්මිස් කහලා දුනියවි එම්මිස් කහලා ශහවතෙන් එදුම් වෙරකම සූර බේෆුලෙන් නෝන මිගතුක මිපදා මිකමනා විදාලෝ පවණිකොන් අබුද්දර්දා වඩාගෙන් සල්මාන් ගෆාන කාන් තයාර කුරම්වාෆ විදාලවනි කලේක පාන පරික්කුළුම් වාෂ අබුද්දර්දා කාන් තයාර කුරම්වාහ විදාලවනි කලේ පාන පරික්කුළුම් වාෂ තිමන්න රෝදේ කලේපාන රෝදෙන් හුන්නවන සුන්න රෝද නේත සුන්න රෝද කලේපාන පරික්කුළුවා තිමන් කලේපාන රෝදේ අබුද්දර් සල්මාන් ගෆාන් විදාලෝ නෝන කෙහෙන් කමකුණුදා කලේපාන කාෂේ කලේපාන කේමනෝන් තිමන්න නුකානම එහ අබුද්දර් දායම් ෆාන් පරික්කුළුවන් ඔම්මේ කස්මිගොතු ගම් මිබේ පුළුන් උළුබම් ගොස් රේගඬ වෙජ් රේගඬ වීම ඉෂානමාද පහුක අබුද්දර්දා නිදාක බේනුමෙන්නු රේයලුකම් කොරමන් තෙදෝ වඩාගංච තෙදෝ වඩාගතිම සල්මාන් ගෆානු මිකලේ ගෆානුග අතුග හිප්පවා විදාලවා එනවන කේ ආදි මඩ කුරාෂ අදි නිදාෂ එහෙන් නිදම් බාබන අනිකාවස් තෙදෝජ්ජ අනිකාව සල්මාන් ගෆානු කලේ ගෆානු අප්පුග හිප්පවා විදාලවා අදි නිදාෂ අදි මඩ කුරාෂ අදි නිදාෂ අදි නිදි කුරම් වාෂ නිදනි දෙන් රේගණුග තිම්බෑම් ෆහුබේ දියාම සල්මාන් ගෆානු විදාලවනි ඕකේ දැන් තෙදුවාෂ දැන් හුරියා බේපොලුන් එක්කොන් දම නමාද කරන්නේ ඒ ෆහුගා සල්මාන් ගෆානු විදාලුවේ බස් ෆොලු ඉන්න ලි රබ්බික අලයික හක්කා අබු දර්දා මුඛාතබ කරම විදාලවනි ඉන්න ලි රබ්බික අලයික හක්කා අමකෂවරුන් තිබාගේ වෙරි රබ්බත් තිබා අදා කරන්ජේ හක් දෙවේ हमें को था वइन लिनफ्सिक अलैक हक्का अदि तिबागे अमिल्ला नफ्सन तिबा अदा कुरन जे हक दबे तिबागे वेरे रब्बन अदा कुरा हक के एक माने की अलुकंत अल्लाह अलगन में अदा कुरन जे हक की अलुकंत अदि तिबागे नफ्सन अदा कुरन जे हक दबे एकों कम नफ्स बेनवान आरामो नफ्सुगे हिंगम जेहुं नफ्सन आरामो नफ्सुगे दुलहेयकं नफ्स वरबलि नुकुरुं मा बोडा මේ නෆ්ස දෙන්ජේ හක්කුතක මීහකෝ රේගණුදා හතරදම කොල්ලන් හුන්නම් වෙජ්ජකම් වණිනම නමාද කුරම් වෙජ්ජකම් වණිනම ඒනක නෆ්ස ගෙල්ලුම් වෙදාන එහෙම සල්මාන් ගෆාන් විදාන තිබාගේ නෆ්ස වෙස්වේ හක්ද එහෙම නෆ්සුගේ හක්කුණ නෆ්ස දේශේ අදි තිබාගේ අහුලවරෙන්නම් අඹිදරින්නම් මෙස්වේ හක්දෙන් එමීහුන්ගේ හක්කු සෙමීහුන්න දේශේ හක්කු වෙරි කොම්මෙ මීහකන් එමීහෙක්ගේ හක්කු දේශේ ඒ පොහුගා අනෙද්දුවස් වීම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහ වඩාගෙන් එවාහක අබු දර්දා දන්නවනි දෙන්නවීමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරමනි සල්මානු ගෆානු එහෙද්දවි තෙදකේ සල්මානු ගෆානු එහෙද්දවි තෙදකේ එහෙන්කම මේ හදීසුන් හගීගතුග අල්ගොන් මෙන්නම් ඒකෙන් දනි අල්ගොන් මෙ මුස්ලිමෙක්ගේ හයාතුගේ තාවලු රාමාලම් වී ගොයි ඒ තාවලුගේ එබහිමනේ අලුකන්ත එම්මෙ මුහිම්මුකන්ත එතාවලුගේ බහිමනේ අල්ගොන් මගේ අමිල්ල නෆ්සට්ටක අල්ගොන් මන් කුරා කන්ත මීහාගේ නෆ්සු වර්බලි ෆිලූමා එන් ආරාමු දිනුමා දුලහෙව කම්මති හුරුමට්ටක කානා කෙවුමා නිදුමා කස්රතු කුරුමා මේ නෆ්සත් දෙන්ජේ හක්කුත හැම ගොතන් අල්ගොන් මගේ අහුල වෙරින් අම්බිදරින් එමි හුන්නායකුග වගුතු හේද කුරුම් මී කන්තත්තන් මි හුරිහා හක්ද මිගොත දිනීම එහා හිසාබු මෙවුන්නනි මුස්ලිමෙක්ගේ හයන් ඒනාගේ වගුතු රංගලන් හේද කුරයිෆා මීගෙන් එවස් කම මදුවා කම වණීනම ඒග මස්ල උලේන එම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga කෙන්ඩිනේලි අලුකම් කුරානියේ තිමන්නමෙන් තිම්මිහකු ආස ඒකකු බුණනි තිමන්න දුවහකුස් රෝද නුහිෆාදුව හෙන්නානානේ තිමන්න අබද හුන්නානේ රෝදේෂේ අනකකු බුණනි තිමන්න අබද හුන්නානේ රේ අලුකමෂේ අනකකු බුණනි තිමන්න අංහෙනුන්නා කෑවන්යන් නුකුරානමෙ මෙහිම් බුණි මීහුන්නා බෙහෙගතුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරමණි ඒකි තිමන් කලේගේ පානුගේ ගොතෙන් නෝනේ ඒක මුස්ලිමුගේ ගොතකීමි මිහුරිහා එම්මෙන්න හක්බුත බහමුන් දියුන් ඒනාගේ වගුතු තකුම් මිහුරිහා බයකම්ස් වගුතු දිනු උඛරවේ ගොතුන්නා දුනියවේ ගොතුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ කාමියාබ් ගුලි ෆමියොන්නනි අල්ගොන් මෙන්ගේ වගුතා නමවස් කිතම් මෙවරන් අල්ගොන් මෙන්ගේ වගුතා අල්ගොන් මෙන්ගේ කාමියාබ් ගුලි ෆවි කමුගාවියස් අල්ගොන් මෙන්න ලිබේනි මිතනුන් කොම්මස් එන් නම්බරේ මේ නම්බර තහකේ දන්නවන්තෝ හැම එකනේ නම්බර තකෙන්නු මේ නම්බර තහකේ අල්ගොන් මෙන්ගේ උමුරුගේ
aharuta tigeteren komme befula kiyes migen kommes en aharigge befule tiris sahar saali sahar tiris passahar fastol sahar school kodin sola har fanar har sada har mi huriha do satekaya hamen algon jaha feinaka satekaya hame kan amgote ganol libena dem mitang algon me faha kori gota fastol ha hadiha demedu ei emme diguwegen e buren awhammes algon menge hayan nimidane libi foy bagutuge beenun miharuge beenun algon men hifambi kommekas algon men balala miuleni miha hisaban ama mi algon men libi fomian agubodo rausul mal wagutu waste noko bekaru noko algon men ege beenun hegotuga hifani kihinetto Qur'ana sunnata algon men balala eruga wagutuga beenun hegotuga hifumattaka kurevidana bay kantata algon mitanga himanala famihiri mikanta nubehe kantaka nubeheshe mi dannawanto algon men mikanta naga famiyoti nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadith basfulakum kale fanu hadith korabani min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi mi hage islam kamuge riveti kamuge terenne wani ena ya nubehe kantaka nubehum warabba or time sewa timaya nubehe kantaka nubehunima wargina wagutu emihaka save kureven anemmi mitanga dannawanta mitanga nubehe kantaka nubehumaki ilmerim mi hadis ke sharha ga vidalu we pawani hame kane anekunge diriulumuga himene timaya nubehe kantaka nubehun ekanyenno ngeto mitanga nubehe kantaka nubehumaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadis basfuluga nubehe kantaka nubehumuga maane ki faada enne kantata dukollo enayan ekamun faada nuwa huriha kamaka emmis kamaka ena nubehum ena dukollun ekanta ema haram kamek kantan ena dukollan haram tantana belun haram kanta kurun haram adutan ehun Allah Ta'ala fardu kurum kamen ala fahurun mi hattawes ena dukollan ekive ena faadawa kamenno එහෙම නුබේ කන්තකා නුබෙහුමුගේ මානේකි එනයන් ඒගෙන් ෆෑදා වේතෝ එන බලානි දුනියවි ගොතුම් නුවත උඛරවි ගොතුම් බලා වේගෙන් ෆෑදා එන්නේ එහෙම දෙකම වනිනම දුකොල්ලා අගොන් මෙන්ගේ දිවෙහින්ගේ තෙරේක නුබේ කන්තකා නුබෙහුම් මි මාන කුරා ගොබ්මස් මීගේ තෙරේ බන්නා මීහෙකු දා වසීෆායි මීහෙකු හදා කෝහෙන් මීහෙකු මී ඉන්නම් බේනුම් වා අංගෙනෙන් එන දරින් හොදම් බේනුම් වා වරු එනගේ මුසාර මීකේ අනිකුන්නා behe kantata kennu hagigatu e miya behe gutum wahaka dakkam vejjekam waninama adi miga emme nurakkater wattaraki mi hunna kurave kuttan hoda echi bala echi fatura mi kantahuga jehijjekam waninama mihakum mi kantakum salama bam waran udagwa den ena balani emihaku bune fohuri kochitto balamun gos meena miheku meena iragga mehen bune feben ena meena kame koffee benden ekamuga terega ulen uriha nomustake bala ena koffore kantaka kiyafore echka enen hedifore mistake taka mi hunnan echi me bodu koggen kiyadi mi kantattahuge terega miheku ulen vecche kama wanenama ena libifoen emme agubodu rausul mal enaga wagutu eudiyei bekaroge enkam nubehe kantaka nubehum algon menge wagutum warab bodu bay save kuraven hame gotan wagutuga beenun he gotuga hifumattaka tibaage landu danditan fenna gotan bahattashe dannamanto miga bodan alwon focus ko famiyoti duniyawi landu danditaka ukhrawi landitu on tamme sam mifada namas duniyawi landu danditan alwon kiyal denan alwon mara faada kuri kame alwon men me madina ga kiyawan ulun iruga Saudi Arabia ga Madina ga algon men kiyawan ulun iruga algon men nan emme furtama dehar dos wande arabi bas kiyawadini ega arabi bas kiyawadin poettakuga takrar kon as powe miswalo limada tarakta baladaka wajita ila almadinati almunawwara miswal algon hadana nunate miswale miga maane ki kivehe tibage bawmu duko madinan as tihuri agomena arabi bas daskod dinumuge mi fotuga as fonna suale takrarko
kivehiye amilla qawmu dukum madinan asti huri den algon menge ustadum kiyadene ege jawab ebe fulun kiyadin gotan algon men liye fo nani ei kaman ege jawab ka banje heni ebe fulun algon men kiyadebe algon handa bo radio se jawab algon men liunimo li ata'allama al-lughata al-arabiyyata wal ulum al-islamiyya ei arabi bas kiyewo masha diinuge ilmu ugenu masha miswalu algon liunimo algon men ule kotariga kiyawa mezuge kiyawan inner kurimatin fenna gota kiveto mitanan asati huri kon kame kuranto algonuge landu dandige matin algonan hadan kodde kamakabbi mikanta wara faada kuri himwaru ele wagutuga hibwara kabbi hagigatuga eswalu mihege landu dandiya hameyan ena wasil umattaka enen emme bodan hurasala ekachaki kannekkam filuwalu mattaka joshu genawu mattaka enage landu dandi handamwa kahala nuwata enage landu dandi liefa enage kurimatiga fenna gota behettumaki enage wagutu hegotuga beenu hifumattaka ene wara muhimmu kam kiyama kudin misalaka ki kuranto timanna kommeduwa sukulam midani obato beenu maki hame gotan algon menge veri misalaka algon menge emmenne mesebenge manifesto yakagen lievigen landu dandi take kandeligen yaadaveni embeje kama vaninama timanna menge landu dandiya hame wasil wevijjeto rayetunna hame mi khidumata for kodde vijjeto kobato timanna menne devunu hisabaki kobato timanna menne dukolle fawa kantatahaki kuran den jehe kantatahaki meechita fenna gota behettu maki wagotuga beenu hegotuga hifumattaka komme mihe kame swar muhimmu kama hame gotan taswif miki diwehi bahennu baspotu gon mujassawat taswif ge maane ki taswif fahun kuram behettu fahunne kuran pongirakun namadu ko rangalu mihe kamwani fahun muruwan kiyawani fahun mulu kujjakam me hibbaraya kuga kiyewuma masakke qur'ani fahum taswif imam ibn qayyim rahimahullah vidalwani taswifa ki mi banguruto efawa mi hunge rausul male banguruto efawa mi hunge rausul male en banguruto efawa mi hun emi hunge hunnan wara bangro taswifta ya emi hun mi namadu kuram me sonnane fahan rodeh pam sonna fahan qur'an kiyam sonna fahan khatim kuram me sonna fahan sadaqa kuram me sonnane fahan e waram bawor fahan huri kantatten onnane funije fa rausul malu enage kurai fa huri kanta waram madwan taswif em ilmani sifaku rabbani taswifa kimin shaytana ge lashkaru takuge teren lashkar ge gotuga fahum kuran hutta inzar kanula maru as baddaluko midune to kodanje faham embe Allah subhanahu wa ta'ala mifadami hunge wahaka qur'anu ga genna wa fawani hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un egetere mihige gata maru as fihindu emi hum bunay e Allah yala alum hayata raddu koddesha ki kuran kuliwar kula maja ko naatarangi kula hada kashen nona miharo ena bisnij ki kuran la'alli a'malu salihan fima tarakt miyala nukurawi huri hewa amal takurasha kuda dos kola ka fonu badeshe nukurawi huri hewa amal takura namaden nukurabe qur'an nukiyabe etan hewa amal du kolle libunu wagutu libunu namas nukurabe du kolle fa بين يدينا الله تعالى وحي كرمني كلا أما هلا إهن كنواني يعني من أمور دبين وقت دبين إنذار قرآن بيفلك وداعة
රසූල් බේකලුන්ගේ වාහක අයින් ෆොබ්බාවාලෙවියන් ඉල්මවරින් බයාන් කොද්දෙවියන් හුරිහාච්චෙන් එඟුනෙන් කීවේ වගතුගේ බේනුන් හේගොතුක නුහිපි මීහාග අමිල්ල මස්සදෙන්ගේ එන්කමුන් තස්වීෆ් මීගෙන් අල්ගොන් මෙන් දුර්හෙලිවාන් ජෙහෙන් වගතුගේ බේනුන් හේගොතුක හිෆම් බේනුම් වා මීහා දස්කුරන් ජේ කමෙන් මේ නූනකේ බුණුමකි අවුන වරන් අවහන් නිම්මාලාංශාන නූනකේ බුණන් දස්කුරාෂ දන්නවන්තෝ මේ නූනකේ බුණන් දස්කුරාෂ ඒක මානේ කි අල්ගොන් වගතු එමීහක මුහිම්ම වෙච්ච කම වණීනම එමීහගේ වගතකි ඒකි බේනුම් හා කම කුරන් වන්න වගතෙන් නෝ ඒනක වර මුහිම්ම කම කුරන් මේනි ඩට්ටස ගුලාදා මේ පුණනේ ඒ අන්නා මෙවනතා කොෆි එක ද මේනක නුකරේ නූනකේ බුණාක මේනකි වර ජෙහෙනුම නූනකේ බුණා මීහක නෝ බුණම් වර නූනකේ බුණන් දස්කුරන් ජේ ඒනක වගතු ඒනේ මුහිම්මු ඒන කුරන් ඒනි මුහිම්මු කමෙන් එහෙම් වෙච්ච කම වණීනම එකන්තම් මෙදු කෙඬේ ගොතන් ඒනක වගතු බේකාරුවා ගොතන් අන්න අනේ දවවතු ඒ නූනකේ බුණ වෙන්ජ හේ ඒනක වගතු සලාම වවානි ඒර हमें गोता वगुत का बेनुं है गोता का हिफुमट का बदल कुराशे दू कोन नुलाशे अलगोन में इस्लाम शरीयत विस्नाव कम बनी नमस मिकन तंग अलगोन में वरब बड़ फाहगवान मीह का नमाद नुहेले उनी किन हदनी दू कोल्लनीत हेले उनी में कुरान हंदा ने तुनी दू कोल्लनीत हंदा अंबी में कुरान बालीवे उलेनी रोद महुगा किन हदनी फाहुं ए रोद कदो कुरान एमा वगुत का बेनुं है गोता का हिफम बेनुं वा मीहा एना वर मुहिम कवायद मी bay faharu ayasdaade ena waram muhimmu kamen gotuwa kura kamen namas bay faharu kantata dimawa gotun ena kannen edu ho ekanta kuraweka ehem vejje kam wanino badalu kollash ane doha badalu kollash ekanta du konnulash ena gamadun kurakam gamadun komme duha ko qur'anu meveni waraka sofa kiyawa mihen eneki edu ho ge ena balivi ehem vejje kam waninama note ehem kam dimawa ehem vejje kam waninama ehem duha kun eba nagasha එක්කහල කංකං එංගිරහු කුරාෂේ මේ වගුතු සේව් කුරුමට්ටක අලගොන් මෙන්න කුර විදාන කම අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේ මිසාලක මීහකෝ බාසාර නිකුන්න ඉරුගා මේ බදාදනි මිසාලක ෆිරහෙම් බේපොලක බාසාර නිකුන්න ඉරුගා ඒනක මේ වගුතු මාගින වගුතෙන් නුවේ දාන ගිය ගුණාදා ෆංගෙන්න ගුණාදා කොන් එච්චසේ ගිය බේනුම් වань එහෙනම් අංගෙන බුණාන බේනුම් වනේ මෙවෙනෙච්ච ස්කෝලම් මෙවෙනෙච්ච ඒ හුරියා එච්චෙන් එන එවගුතු ගා ගන්න ලෑගෙන් ආම එනක වගුතු සේව්වේ නම වෙස් එන ගෙයන් එන විහාරයෙන් වෙස් කොස් එතන් ඉර කුලවෙෆයි ගෙයන් ආස ගෙයන් වන්තන අංගෙන මෙබුණනි දාශ මේ විහාරයෙන් එව බේනු වෙස් ස්කෝලම් මෙවෙනෙච්ච අනක ගණගෙන් අන්නේරන් අනක අහෙන් එච්ච එක්කාල කන්තත්තන් එංගිරකු කුරන් අලගොන් මෙන් බහට්ටාලීම වගුතු සේවවාන් හවිරු ගඩීග නිකුමලා වගතුක මම්ම ගාතව ziyaara කොල්ලම බලමීහා ගාතව ziyaara කොල්ලම දෙම්විස් ජස්සාලම් මීහ ගාත ජස්සාලම් ඒර වගතු සේවවාන් අනෙක්කා රේගඬු ඒනක ගාතද්දාන් අනෙක්කා මෙන්දුර අනෙම් මීහාගේ ගාතද්දාන් හෙදීම වගතු බේකාරවගෙන් දාන හැම ගොතම් මේ වගතු අලගොන් මෙන්න කුඩකොන් සේව කොල්ලමට්ටක කුරවිදාන කම මේ වන කුඩ වගුතු කොලකුන් අලගොන් මෙන්න කුරවිදාන කන්තත්තන් එකන්තන් හදාවීම එකන්ත කොන් නිම්මාලෝ මිහාරෝ එවති ඊයේ මසෙක්කත කුරන් ඔලෙෆා එතා බේනුන් කොෆොයින් මේ කාශිගණ්ඩ මෙවති අනම් මිහා කණන් ගෙනසොයින් මේ හෙදුමෙක්ගේ පොතිගණන් මිතා බේව කුඩ මිහා රොම් පෙෂීම දාන්ජි හුනේ මෙවති එහෙන් එච්ච මිතාංග බේව මෙවති මෙවෙනෙච්ච නගණ කොම් වෙට්ටුන් එච්චෙන් නුනේගේ මේ වර බොලන් උඳගෝ මන්සරේ මේ බොලන් උඳගෝ කන් අලගොන් මෙන්න දුබ්වාලේ විදාන දෙමිනිට් එකේ තෙරේ ඒකන්ත තර්තිබු කොල්ලෙමනේ මොන එහෙම වර කුඩ වගතු කොලකම් කුරවේ කන්තත්තන් ඒ කුඩ වගතු කොලම් හදාම් වගඩිය කොල්ලා නිම්මාදාෂේ ඒර වර පොඩ මීහා බොල ෆසීහ වේනක වගතු සලාම කුරවේන ફોકસ කුරාෂේ ඒනාය මුහිම්මු කන්තත්තාග ඒන කුරවේ වරුක කන්තත්තක අදි හුට්ටානුලා කුරියදාෂ හැම ගොත ෆුර්සතුගේ බේනුම් හිෆාෂ මිතාංග මීනි වෙහිකුලාග මීනි බොලුග මීනි සහාබීගේ නම පාරංග තිකුදින්න නේගිදාන උක්කාෂා බුන් මිහ්සන්
ukasha bun mihsan bagotaki nabiya sallallahu alaihi wasallam tankol digu hadis algon war kurkum mekiyade nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani timan kala fanugo ummatun haddiha smihun emmi sisaba kitaben te suwargo wannana haddiha smihun ukasha bun mihsan e fursatuka beenun hippawa bidalwani allah rasula ege teren timan kala ge fanu lammato duwa ko debbasha nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ko kala ge fanu wani ege teren anemmi hate duwani anemmi hate duwa dannwani allah rasula ege teren timanne mis lammato duwa ko desha ama ukasha yang hedde go timanne mis hadis ko rabbani ukasha tikamuga kuriya rahingajje ukasha kina mihedin fursatu ama wagutum beenun hifi den ehen komme mihekan hen duwa koram je kan niumenna nan embe ukasha fursatu ama wagutum hifi ei wagutu ga beenun kurami fursatu nana gina angas takken nude anna wagutu jehene eti hifan scholarship libuni hifan kohan howni beenum ve fahuri dani kuriya allah makil ko fakuriya dani kamyab nuwane timanne kinebba waane mi drop kollen jehidana me mi huriha waswastaken anna kanu jehen heda kurashe wagutu hodasha mi fa slide heda kurashe wagutu hodasha mi maane ki ngeto algon menna ki mi insanu ama maha kashin hadwa hor insanu algon menna ka huriha kamenno kurave ehmema bay kantatta timage atun laari difa anemmi halabwa kurwan jehene huriha kamakagen tima ulem bejje kama baninama nonana wagote sawis gadiru algon go soti ne huriha kamakagen ena ehmi halabwa miskawanno kura huriha kamakagen ena ehem bejje kama baninama wargina wagutu taka wargina juhudu taka wargina masekket taka bekar wagendan algon men mi kuri zamana balala fi kama baninama tikudin ngene imam bukhari rahimahullah imam bukhari ki hadis ilmu ngetere emme wargode hadis ilmu riya imam bukhari kantakura me gotaki ekadege faanu ga bappaga waruta mudalan libi wada gam fahuri paasa muda ekadege faanu miheka deni biyafare kuran faadaya gellumuga hissa wagota den ekadege faana kiyawan ulevenen ekadege faana hadis ugenmu kantahu ulevenen emiha e biyafare koffa elibe mi faada in kale faana denje he min barden egotuga imam bukhari kale faanuga wagutu save kurabbi ege sababon algon mennan kale faanuga e huriha hadisen ai e product algon menna hamen ai e wagutu algon menna save kurabbe da mi gogotu ad minu mes goggan hunna lobete akhunna tunne waguta ke mi war baradach libi fami woni war kur hayat mi ge beenon he gotuga he fammi ehen non kama baninama madama qiyamah duwahum algon mennaki hitama kuranji hije bayako kamu gabedan Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennaki bes wagotu gabenon hegotu ga hifa bay kamu galabash amin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh